bersyukur nak Islam jong unong san hima. Unong yalam kaliang persya uba Tito Starwal Kain, uba deru UMDC ke Sora Constituency, ulaong bakam judan ke dustur hapok kahima Sora bakandan sakawepat karat, namar bakahima Sora kamdan rat handai kadon tang karat Sora. Ulaong bakajing airat kadai napok kahima, madhab ban yoru ya kajing benjur na ke KHADC. Ula ban rap da kebaong bakami kajing persya ya kajing khotrat ya kemajai, kadai namar ba 4 shim la ithu da kahima. Uba Titos ulaong bana kaliang jung hadin ba ulayo ya kajing ujo na kikhun ki ajar kahima bana usim ulayo ban ya kandu yu UCEM bat deputy CEM ka KHADC ban pen sengau syaki halor gani bat kila kularu bakin sayo ban syang perkhat halor gani syushu ulaong ru bagi babon ki kentot hapo ka shnong majai ki deki basyong basa da ki barjala bat ki khambon ki brio ki banabar ban ki trai muluk kumta kum kahima kampat sengau dei ban airat ya ka shnong majai Kami kata benai Januari dengan arajar arko apapor ba iba lapit lang yung komisi ang marwe ko akaba lawin no ekien right te haka jikso ko jonga himenta kalong ba ya ka shnong majai kamjudan ka haka ritilus tu akaba haka himasora bahkan dan sekawe pak karat nama kum ka citip ke jongai kalau bakadan tang karat sorak digidan gidi gisong di bahap apa karat sorak dan kalau karat sorak apa kidan sekawe pak kirai akaba ke riti peniat kam ke himang sorak kalau kumta tengam tip hadis nam di bamen sua akan nu kerukom kami ini ka tiang rai ko macai tenre hoi kecing ai rai kecing ai snong kedeka kam jo hima Bagkadairu ka approval na po sa council, ndray boro-boro ka recommendation na po kahima. Teka bamod logically kalong ba kanu nugarat kuno nung kahap banyo swaya ka recommendation kabaning kong kaday na kahima. Ti kung balong mentala sutu ba ya ka ta ka jing khot rat ya ka majay kam day ka bala recommend ka dorbar hima sora. Ti na ta ka daw kalami ka jing persya. Te hadin balami ka jing persya na kaliang ka jonga kumu nang mikmat namar hadin baki kun ki hajar kilawan persno nga nang ta na kaliang jong UCM bat ka estate dorbar kilawan persno nga aso gani ka kampram ka ba nan hapan sim tia bat ngalay kendu ya di TCM ngalay kendu UCM ru bat ngilapon syai bat na kaliang jong CM ka ba ula ay ka jing persno na kaliang ka jong ka tagalong ba inse syong inse perhat na marma mentara singila jilay yung sawan hado mentatayo yung akraiswa ka session inse kendo biang manle ka padang kam kumbang itip kibabun ki kentot kibadan hapo ka to ka sinong majay kibabun kinong syong ki basala te lada khen ya ka percentage kani ya ka jindon yung kibriyo kibanabar ki khambun bun sya kibriyo kibanabar banyak ki try muluk try jaka tina takadaw ka question man I right na so kampat arise kata ka digajing sutu to hima wat ngiru kung ki nong mi khmat ani ki nong yalampat ba ni sutu ba kamlong ka badai ba ya ban itu no ya ki bar jela ki poiwer ki poihap ba kinlong kung ki try nong na ni ki try jaka tina takadaw na so kadan gajing persya bejur kamtam na ki samla ki sen halang baper ba kamlong kabade ya mentahi ban itu ya ka kung karay kadang dehi kung basnong kadar basnong akaban ha po kajing peniat jong kahima sora